kasih dalik ko makina di takbay niyo. Suri makbay ni. Sisan na pura makbay ni. Ina makumoy ha. Sa makumoy di Rasul makina di takbay ni po. Makbay ni. Wegan na manitalo bay ni na napamadeceng. Jadi yan ang kataw din na may badece pakalino na suri makbay ni. Magay nasaba pintu dale ya komelomoy palaba maka may gamo pintu na lang yung ustaz inarope pintu na lang pasidak ka iya tu anak mako to pede megay anak na te pede masempoy dale na apa okko midi na palalo kuang katutaw mapasikola ko jupan ng anak na napasikola ina iya betul na masikola anak nang kato jaji-jaji jama-jaman na mabalubet paminang kanasorora sisan nagtama anak na pajato ni apa okko memang midi na palalo ko ng Allah Ta'ala jadi na to ampay akibuwa mo ki anak aja mo ta maselang aja na itu bicara na doktoro itangkali nga dua anak cukup aga no ko ci dikimpe ci dikiru aga mataranong gaga kibuwa imega komelo mo jaji kadagi pandregang ustaz angkat to anak manu tak 20 anak na noci camanre mana mona pamenre itu gerehe masyep pinano de pernah mapatanen rek macek yang tak 20 anak nama karek-karek manre mana mo iya di taci di mijaji 3 tahun atau 5 kadare ku makurat tawakal memang do adara ki loki matasi itu patasi pak maca tu patasi maga ya konis sange hakeka na ya sange mameng magala tu masih dakka to kasi kimi ta pameto pamemana ngokoe iya itu ko mameng ite na tari alati menna yaro alati untuk balewe atau untuk pameng ha ya ko balewe aja tatarimeng alati na matapeng ha yaro alati untuk pamengnya atau untuk balewe untuk pamengnya pak iya ko makana untuk balewe ustaz aja na tatarime pale alati bana tapeng pak memi mapan rebale mata tarimeng pancing nasaba melo ki konandre na payala jadi itu pasti dakai ko yaleng itaw kasi tanya tu alena yaleng ini ni pancing supaya wat dini mega rewa tabahan ni maka miro taparaja-raja ini itu ampe waktu naman caji presiden Gus Dur tapanaruba gambaran na gambar di sisabu pati murah denak baju-baju mak bangkung di sirate sabu Soekarno masongko mak jasa jadi kami kalau masih masam pajak bawa toko di masongko di sirate sabu ya kalau ko galunge di sabu na mo bawa yo pui di sibalikan ni degare ina tu ampai di sirate por mapangewasi ba di sabu pure na manoko-noko sisa di sisabu na taro maka di sirate kinro pole di sisabu nasibamo ki jajo ko pabare mana katapatan deko Allah naburu mana nito lilimu kita manana sangidi to 5 langi mo piye maka di sirate usapa ko di sisabu ko kanto na pacama di runtuk ko usapa ko Pak Ustaz deto ko gaga siapa ko pajabat kenro ko pole maka di sisabu de ni ngak ka ko to ko mapa beluonyi itu ya monro pai mari di mana ngaleleku asa wallah nang kaji to lele mu buru-buru mana ni menteri di to 5 kanja ji on roteh maka de di sisabu tapi angka to on ro di siratu de nang kau runtuk ko nasa kenro nasa ko celengan na masigi maka di siratu wade metoka gako kutong kamuka yan niku ya igat tagi sorong ate matama sagi salah jepu jadi usahakannya PGW pas sidak kata na iya tu pas sidak kay namo tu bija-bija na padecing ito tanya idi bawang pahami iya tu patola bala makomi tu Pak Bu iya tu ampai kagaya saya sa tolak bala to iya na juma bawa kalau kutulo masigi di 5 sabu apa di 5 sabu biasa megang na iya makokwa siya agami na curi ni dia nagati kaluku di 5 sabu muni bawa putim baliung laso angin may palese na 5 sabu dia na lese mak buatang kami
Pelajari kehidupan kita, Pak. Dia nama bela, boleh ko tuh. Iya ko makanja ipakasiwit na makanja padongat na makanja tawakal ka masa gina pakan niya bala po ng Allah Ta'ala. Yang katuagaga na paturo po ng Allah Ta'ala melo ni ko macawe ki. Maka da musibah pa usas tanya musibah. Idi metode ta sukuru. Kegayasa waktu na makanja lakay na santai tulis ba lakay na makanre kasi saya na lakay na din nasampaja. Din ang kanoto matahaji. Tuli manon tumiba pakelo tuli rate-rate matito. Iya. Sisa na macanri lakay na napay mo to matahagi. Malo bilang-bilang subhanallah, subhanallah. Hindi pay. Iya. Apa po dami mga ibu? Tapakan jaki bate tak jagay lakay tamakuka. Pa ito rone makuka masuli. Tanya makunray makuka masuli. Rone be. Apa 1:7? Ci dia rone pitu makunray di taban dia rone. Komisyon na masigi mo rumito makunray kan. Tuli pepe, italutaw ni mato, kumamaw lute kang kalimataw ko kumanisyon na rone be. Tuli maju. Tajagay lakay ta. Pa iya tu biasa Pak, sandala minunatay, ulawan ni natawe, sapi ni natawe, bembe ni natawe, makukuha na mo lakay ni natawe. Iya, may ka pangalakay. Iya, Pak, may ganito rin katawana. Iya ku iya tu anak darah dito to maselang, iya tu jandai bahaya. Dito kagok ko eh. Iya tu jandai bahaya. Iya. Tama kamarae, natuto ka nga eh. Napa mabaju ponco, masalara ponco, napa mapatu lampu, napa nala HP na, napa tuoy, napa maraka, matito. Agaras, aku pingin dinanya. Awe. Kelo padula. Ini yang jadi masalah. Yan na may kami cawa, may kena. Ini bahaya Pak. Tantangan ini. Ini makukuha mapatasela-sela ito matanak may matuni lino. Iri metode na makanja pa kasiyang niya pa ay. Kanya sukuru kidi na reko makanja mo pibira jamaah. Makanja ang kamo pa na nabicu to 5 ngaji. Insyaallah. Baraka itu. Makanya saya wasiatkan. Makadakaon na ajak bata susay pada tarupa tau salaman. Ginuriya sa rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin sitongan na loko sini na alange. Tapakan jaki. Ajak tasusay pada tarupa tau. Pu imang. Ajak tasusay jamaata. Magay. Tau matau mancajimakmu. Baca calet tu. Tendre niutu nama ko itu lilago mo pi. Akimis salat lilawe. Iya. Ajak tasusay. Nama kada nabitya ko mancajimak. Ko paponco-ponco ki bacamu. Dena kada nabitya palasi sampajamu. Makaran paponco-ponco. Aja nama lampelada, ketoma-toma na kasi tendre-tendre ni. Pak maloloy tak de manang ni. Jehe. Tapi ini makmunge aja to ta susay po imang. Napay taluaya na baca imang ito makaran. Aham. Ito nga naroko no. Maji imang nasa kasyati mawa duha eh. Ang kami matutoy mapak na po ito surat yan alay na mabaca tapawa duha. Ang katoto, nasa imang inaatay na. Ito, imawas samsi. Di na marigaga, ang kasahaba na nabitanak ka mancajima, 5 taong imancajima, tulikulu Allahu na baca. Maparotes makmungi, aga na po dagi, nasa po dito, ako mo cece mo macho. Coba kare, naiya na sa gisuro. Hindi po imata baca niyong kota. Di na marigaga. Apa ya tuh kong koy ibaca manyamang tinggal ipatuyo mani. Aja na tali rusura malampi lesse matu di kapatuyo pa di kamaplay. Tulimondo ni takkajan na. Agar may tabi ko. Makiro jadi mudahkan saja. Pamigatoje itu mak mo machikaw. Nasa sura pendek. Iko na pe maju na irita. Aga to si misa mo baca. Iya, tapi mako mati itu Pak ko masigi urus din ang kana malampu sisa. Pak onron na mito se tangit. E mito masigi itu. Panami itu pangurus masigi ang kagoncing Inggris, ang kagonci Poka, ang kagonci Pas, ang katogonci Polo, angka
Kaya ka sa goncing Inggris, ang katu panitia Pak goncing Inggris, alin na mapatuki pas, alin to mapatu lampu, alin to masering, alin to pajalak dinamo, alin na to mapatu radio, alin to mapasalawa, alin na to bang, alin na to kama, alin to memang cajima. Obe. Kan tu goncing Inggris ya tu, pokoknya na jama manang. Deka mena bereng, ang katu tu gonci pas, cidi mena jama, ang patuki pas bawa, yan ang patu radio, kosele radio. Deka ni sana jama leange. Ang katu gonci poka, deka na jama. Jadi korapa itay nangka. Engkahe. Jadi meto tu gatau suku pak makome mati ko agama yurus sa bara pataw eh. Ang kato ko tu masigi magala maparotes de kasumbangan na. Ya korapa itay makay kasaran na. Sisa na kerja bakti tay takding. Ang kato tu tau deni yo lilaw kerja bakti nangka tapi ya nasampaja tay takding. Mako tu madupa-dupa memang. Yan na rumah na nabitaro. Jadi sa bara memang patay moloy. Yan na ito nakadaguro takali si Denreng. Muasa gidi kumega masigi ko tu kampung yang makanja tapak na teh. Madodo niya ito na ko tapak na teh kumega masigi. Pak Deni ito nule malalang yung loma berejama pa'y paano masigi. Mako mega di masigi mako ko pak siandre tapin. Pak berejama na manitak deng. Tapi de maro mo masigi ko di. Maro isa liwang. Siyasap. Nagkamo 40 tahu Pak Ilodongi doa bersama. 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah. Itu ampai ko masampajat tomate teh nilaw nabita 40 jamaah. Sampajat Jumat maka di manta Syafi'i ia pernah sampajat Jumat ko 40 jamaah mukim. Iya, kecuali dia metonagan 40 tahu aku tuh dia nama rigaga. Magay, nasaba 40 umatnya Rasulullah berkumpul, pasti yang terima doa. Ada kekasih Allah. Ide itu tuh ya sangnya wali Pak, itu tuh nih matadra manangnya deh. Ada wali yang disembunyikan itu. Biasa-biasa, tapi setiap malam dia bangun tahajud. Kanjak sampai jam penina dia gak tahu misan. Kata tu tahu ya minum kanjak sampai jana kong kamitai. Wah Allah, wah. Tapi dia tu kagak kodi. Ini tu sampai makanya sampai jasunai koki boleh itaro, pak koki boleh ijama dia kagak tahu mitai. Koki masigi biasa kamu pengaruhna. Nah itu. Usahakan tapi ya kode na tu lek jam koki boleh tajamami man ko masigi. Pak ya ko meki tes itapat ta. Ya ko maringan ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamobat. Tapi ya komeki ni tetap matapai ko kampung ya ko subuh. Lawan ni masih ko subuh. Ia na 2 Sabtu ko masih ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapak. Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya komelo komita salang ya kumalap pa itaw. Salang ya komita tau matapak ya ko subuh. Apalagi mako Pak Golo. Namiga di mata pala kaje na melawan untuk Pak Golo. Dia na marigaga manontong ipagolo tapi aja tabotor. Pak iya tu tahu boto dia nang kena salama. Iya. Maka dana di kumawala, di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarangnya gamay. Pak iya tu botorangnya Pak dia na sesa. Iya ko api manrei boleh na sesa mo bolang. Tapi iya ko abotorang na mo bolangin lututo. Makuti. Jadi upasa memang ni di tomatok pakanjaki bani sampajata. Tapakanja kirampan na nyawata aja ta susay pada tarupa tau. Ini ustaz saya aja mu susay jamaan. Maka kita macara apa aja. Mapati ni tayo na tuli macara mamupar rate. Do? Makiro. Bali bola aja mu susay bali bola mo. Mapuni radyo makaraja sa dana na may matinro tau eh. Bengkili mapangere-ngere motor, mates motor, tangas na tau matinro si dapte bolaan. Iya aja. Diba na rota pake, lakay aja ta susay bayne ta isuro macan ede nele di balanca. Bayne aja ta susay lakay ta makat di den jampang. Ito rone nako di na bahaya tu. Pak makuti ya rone nendre syahwat na sitang nga otak na makan re. Demeto na normal Pak. Ini na normal. Iya. Ini makun re ta pahangin nakap di lakay ta si jakiha aja tulimon ha. Nah, itu aja. Yan tu ampai napasang guru tayo nang kataw melo berhubungan na po ba pasurong nga makunray lalu berhubungan pa bali-bali na mga tutong kikayasan maka bilakin na sempat enjo lampu ketutanga dia pernah talak ay pag enjo oh aja lalu dito gagawin ko
Ya, nih gak makan deh Mega. Ajak lalu kakak ngak dulu lah ke di panan ketu cendele mana ketu takai oi ka papasuron na ya nang katau mako tu mak bali-bali bija-bijan nama tu aja tak kada magi ji anakku na cai podang ada kuluk itu mereka bicara na kong ke surom pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah itu sampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa saya itu jarang berdoa Pak selalu titip ke istri dengan mama saya kasih ibu, kong kagagawa cinai itu doa. Istri kadang doakan, anak-anak kadang saya minta didoakan. Karena anak itu wali Allah yang belum punya dosa. Itu kira Soeharto orang hebat toh, tapi ibu Tim meninggal selesai. Habibie orang hebat, ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia. Tapi siapa yang ada di samping itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu Pak bukan karena dia. Ada wanita yang di sisinya. Makanya komeki mite arwani mak baraka atutunganna siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya. Pasti berkah hidup. Itu kuncinya. Ya nang ka arwani to lipatari bainena panrasarasa bainena dulu le tuju kong kana jam. Makuti. Itu rahasia kehidupan. Makanya upoda memang tapakan yakin. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak bayi ini nama makun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati ya sana bayi ini nanti panana. Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, pacicer ramai. Ya nang kalakai nang kawati ya sana bayi ini nasa bara ni nanaki gang kamati. Dia itu le salamak. Pak enai wati ye mapangiwa mabukunan repi na selesai. Iya, makuti tasapa ni gare. Makunre Patmawati pananakan. Sukmawati pananakato. Rahmawati pacikirato. Iwati malada pa. Dito gago ko eh. Makanja matoti wati alay punggawa. Aka ikatua majelis ta'lim pokok na namo arone na cairing manatot. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Iya. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan. Karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan. Nama jin. Makanya. Itu. Kamana metu tu tanrana. Mutu arwane pak nang katau buku ingat atau kalasilasi. Iya. Maka itu pandrite. Guru tak mali itu kebicara mana. Buku ingat na. Mapaliswa nina lari layawa damu yakong kagaga naleko jamu mario apa nalapi mamatu pak berecikku sana nang katau marani salah-salah ay mega to akal-akalasina ya semarani salah-salah ya ko jok kay rita madani ko situ dangang maraja tau makito aja tadang kasibaw nang kalasian magurito nang katau malampi ang putuna pacandringan to aja moga maparesa iya pada segala. Pada itu makunrai, nangka makunrai mompat timur rese najum podangi rahasia, natala. Aja. Ya kumanipi timur rese na tu magalak pojai beli bolan. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nate kada makoy. Makanya ko mamolu itu malah talo igatu ya pita makada dia itu gak talo. Makanya libunna jimpe manang itu simbol manusia. Napai poda toki itu talo ko talo iti na bawi tilok ko manu na rangi manu na babbo de itu nanti manu tate mancajiti tapi manu na curi agama nana ya kung ka anakmu masalah pendidikan na ko boleh petami pesantren kiai pemerang sifat nama itu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tua itu pesan kita pasti kolagame anak tabu ina deta pasti kolagame man rasa mega ni dui jabi toma-toma ko na patari jabi te. Merepat yang kayak kalipongi ka agay doa mustas kadaka mudupai ke. Ni kami masuro kumakakadok. Patami pesantren ni na magampang. Maka naman dari baba cucu ni oto kapo memang mita patama. Wasa pesantren ni bengkele. Iya ko oto kapo tabawa ipape patunarewa. Iya ko oto pusu mita bawa ipelni. Ulo ko mi batana nanto. Iya ko liway batana na padiri si mana igala cepa tu. Apa basi kapo me mata patama.
Ya kok mapato memang kita patame dia dapat diri tuh. Tapi hanya serahkan ke ulamanya, biarkan dia mendidik. Takzimnya ke guru itu akan merubah akhlak. Makotiha, ici dimi kuncina kehidupannya Pak. Tapakan jaki penghargaan taloku Indo Ambo ta. Pakanjaki penghargaan taloku Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Pakanjaki di akhlak taloku guru-guru ta. Insyaallah mak barakah itu tuh. Itu saja. Saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru. Iya, Pak dongan nih guru. Dia agak Pak, ya nangka tahu anak pesantren. Masuk oleh pesantrennya, nama tengah mak bayi nih, matangnya malakai, dia berhasil, pasti kemasalahan dengan gurunya. Pada saat dia sekolah. Makotiha, ya nangka tahu masalah si baguruna, nasu biasanya patiti wa matangna guruna nataru macai guruna karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada. Maka itu matu kau masuk pasti man rasa-rasa. Begitu. Magai Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya. Ini penting. Makanya aja sama bela malah dasar Pak. Kemudian upasani. Nah, sebab ini maulid. Ia runabita Pak Bu agan namanya curi. Ia kumeki macuri sifat-sifat na nabita ina ia tu nabita denang kana macai. Denang kah. Maka dari guru atau pandrita ya komelo kumanipi si runtu nabita patapulo sona patapulo wanina aja macai insyaallah si runtu ku nabita. Tule ka perra deta macai patapulo sona. Hah? Yo pui di kapang ka patapulo macai seso. Nantat dua anak nanano ko moto anak moto takajan macai risi moto anak ada pakasingon ro macai topa. Na suro anak na lobyo na cai risi pule anak na dio na pai bang handu na macai si. Suruh nana mak baju aju na cai risi pure baju aju na nonor takajan na macai si na suruh lo mandre na macai topa pure mandre na talak bagi panena na cai risi lo masih kola na milodi na cai risi itu kan pule masih kola na tak lempar bagi baju na macai si tudangnya na manonto macai matin na macai itu jadi kan kami itu tahu pak kepata pule macai seso itu kagak kowe ajak tamelo masusah ajak Sakbaraki mendidik anak-anak dengan baik. Didiklah dia dengan hati yang lembut, maka dia akan menghasilkan anak yang lembut. Makom itu. Iya. Aja tepandre anu makaleleang. Anu halala eta pandrengan kita suruh mak bismillah komeman namo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ninung, nabaca alhamdulillahirabbil alamin. Napa semak bismillah napa minum. Napa sina baca alhamdulillah, napa semak bismillah napa minum, nabaca alhamdulillah. Makoro cara anak itu minus supaya tidak melakukan dosa besar. Yo pidi cica mitongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ko ya sunnana minu bismillahirrahmanirrahim. Napa yinu sitago napa baca alhamdulillah. Ma bismillah siki napa sihinu napa baca alhamdulillah. Ma bismillah siki napa yinu ipatungka mata ru'yar. Itu sunnah supaya kita tidak melakukan dosa besar. Makomoro bateta minum. Biasa lala runtuk tau minum Pak. Timun na bakedok. Kana na baca iya. Jadi makiro, makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa Pak. Hikmahnya itu. Meloki mandre, meki mandre bembe, woi nakana ka takana mustas, nakana ka kolesterol, magampa Pak Burana. Yaitu bembe kulo kunuru Muhammad berselang. Podangi polo ko kunuru Muhammad ipancaji ya polo to kunuru Muhammad tama ko musiruntuk moncaji Pak Bura. Bismillah ki tanre dena mereka. Angka tahu alergi udang tanah songi uran apa yang kita baca kita suruh mandre sambil melihat dena na alergi. Alergi ikan kering ya tuh dipakai. Ena tuh nak tahu pandre teh ahli Pak Bura. Itu ilmunya orang tua dulu. Maponcok itu beres selang iban. Ena tuh nak ahli Pak Bura. Yopi di depan ni Andre, kolesterol, takkan malah sama emang. Itu coba nih gare, tes nih gare, coba tes itu, dia nomor gagal tuh. Bembe meta Anda silakan. Saya dapat ijazah langsung itu dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung, kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Lazar. Ada ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging. Tapi harus yakin. Kapal apa bacaan itu?
Makom itu tomato tadiolo ni mau ya gagay kung kagaga menandre ni mau wijolo na bacanya salawa na panandre. Nakada ali alusu na imonri pikasara. Ya mana itu napaki? Anak monri to manatu mau taru-taru ya mininaw ko makade mawari wasa dito. Ite gare tau jangang ni aga nandre. Anu masalah nak biat tau winalay nandre tapi dia nak kena mapadiwatan. Wai aga ninong o kumi benrangi mala wai ninong tapi dia nak kena malah sama kalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napak baraka kung Allah Ta'ala kami kuwatan. Coba. Kung ni roba makita, yung pwede sa tena sam. Makapak yung sa lasunana. Ano dah makapak? Uy, capu mili matodo. Hawi. Okay. Tapi dia tu nakatopin ragi. Kumi rumah ko. Mabelo ko. Iya. Makanya saya kembali. Tadi ang kamu tu pak dongan nabu kumili jagalah kayo. Agak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu, insyaallah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu ko mangaribe kepitu ko subuh. De nalay telak kita insyaallah. Iya. Salam. Waram perang ni makut. Tapalak mo to? Iya tapakan jaki je servisnya lah kita ya kong kay pole kantor langsung tapaliu ko popata napata sa pusapulu na matinro tu apa tinro na lakay ko popan na bayunena 10 mimanne pada ko 2 jam matinro kon rotinro itu sudah diteliti karena leher ini adalah batang otak di sinilah pusat saraf sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut ketika bersentuhan itu diterapi. Ya to si torone Pak Burana makunre ke aro na sebelah kiri. Ya kung masih say makunre tapasandre ko aro ta sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kung kataw manguriwa ni mana tu ipasandre ko daga sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Nega po torone manguriwa di bayne na tulimatole. Arone gimpeto iya tu. Taresto panasa ngalin. Dito ka to pinra makoro. Ya, alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya usahakan tacuri nabi tasipakna, jangan cepat marah. Kung kagaga tapahangi jolo. Kemudian yang kedua, aga sipakna nabi kasih sayangnya tinggi. Bayangkan nih Pak cokinna matin roko wajujunna, nagonci 5 wajujunna supaya dia noto cokinna. Itu akhlaknya Nabi. Meloi gere agagay suruh taruh matara pisau supaya dia nasat dingin kolay gere. Dia narasakan sakitnya. Ini pu imang upasangi. Ya komeki mak gere tatarome mani matara pisau. Ya komaka dedega bangku ku matara sore masigi panitia masigi mali. Ang kamu tu bangku ngibalu tata 3 juta lebih. Bangku Pak Gere 2,5 juta FDIK namanya. Itu napake ara mak gere unta. Banyak dijual itu. FDIK, ada Tramontina, ada FDIK, ada Bolarka 1110 Jerman, ada Cak Garpu banyak. Ada Cak Susi itu yang Jepang. Mega Turupana, tapi yang bagus itu FDIK. Yang dengan Tramontina yang berhasil. 2 juta lebih, tapi tak pakai talutok di tasai. Ya ku 40 misal tinggi gere de paniase itu. Dan itu cuma 1 kali tarik. Ya ku parapakmu ini getam menrek langsung nadapi bukunya. Itu tajam sekali. Yopi di bangku tetanya bangkung agak pelik perak ya ki buah bangkung perak nih itu tanya bangkung. Yopi ro bangku memang to jadi pulih peberek dan itu serokarbon yang begitu kita pakai Pak. Aja nepu imam mali Pak aku pu imam apa di ulu tuh. Alu juta sitang ngamen ali pu imam oh pajayi masigi mali nala inventaris masjid pu imam makatania kota sele imam paleti bangkung. Begitu. Harus dilengkapi Pak daripada masih sesatingi masih semanu ikomegere masih sebende itu idi matotu masa iya na to ampe nabi ta kong kacica na suro unu cica mi bampa 150 palana ya koko dua bampa na mate 100 mage na saba sudah menakuti kay nabi ta boleh dibunuh tapi jangan menyiksa maki padami ko mak baja balik idi patasi ko mak baja balik ta usahakan kita uni jolo bale ben apa ta bajai aja ni baja lupa Kisah bismillah muki, nampak baca salawat apa dia tu je tu ni bismillah ko bale Pak, dia tu ni gere balele, dia tu ampai balele halal bangkain na, ya ko binatang haram,
Apa ya kene meloti igere to pa bale de Pak Manra si komiki manre laure. Igere mana pa. Itu nalamide cek de to igere bale. Kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa. Magai Pak, demetoga jojona. Itu Nabi tadi ka jojona. Apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi makan gini kita manipis runtu ya tahu nggak tuh karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi yang kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang pengaruhi. Ya sampai itu tokong kata mas sampajan atau lima ngalih-alih tahu dia nahusu itu. Patan ratu yang kata mas sampajan. Ai tahu dia nahusu itu. Makutiha. Kemudian yang ketiga itu Nabi tak pakitan layolo si balomondri pada. Iko makita layolo pada cara nama kita layolo lomondri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi kadang kena sampajan yang kata corok, kayak secorok. Terlambat, yoko ni pintu, na rokok Nabi, kenapa sang kata beri ukulo na pintu, na perokok yo kalau kormala sap. Pure mak bersala Nabi makin Nabi taniga ya ronak lolo. Iya ya Rasulullah lebih tahu kak terlambat, karena Nabi tadi yang terlambat. Jadi itu anunya, jadi Nabi melihat, padahal dia menghadap ke depan, karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi tak kok giling, dia nang kena giling uluna, lolo watak kali tak putar, begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Yo pidi giling mo kitu makoi, giling makoi Nabi tadi lolo watak kali ini memakoi giling sebagai penghargaan. Itu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu, ya ko si bawe tau pance joka si tandre, ya ko tudang si batau matandre si tandre salengkana. Ya ko joka si batau matandre si tandre to jadi dega gatau hinay tau newe si joka nabita karena selalu sama-sama. Nah itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi kay salawata. Ya ko masalawat mo kilo ko nabita baraka bu. Walini salawat papa sempo dale aga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali. Ya ko dia tu le bacai, tabacai wal lail wasyams kulon subra bil falak kulon subra bin nas ya ko macala ay matan naso pitu mennek melona tamu mangaribe tabace to pa surah magai pada way bosie dale tatuna seto pandetata itu 4 surah dibaca apalah nito walai wasyams kemudian kulon subra bil falak kulon subra bin nas ya kung kana anak masih sekolah ne yamu tuna baca itu cerdas diberikan kecerdasan dari segala arah. Angka mana mutu hikmah no ko gamay pa. Yan ang kataw mapadilak ka mapadiutu magam papa buran. Aja na tandre oba aga pale ya ko masampaja sunna subuki alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua dinakan na ipadiutu. Ya to tu pak buran. Ang kataw madari mangilu lakka na itu tala pangupu ko masampaja sunna subut. Alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua. Tapala mo ya roto? Aponco mi pak ya matutu ya la papalampe sunga. Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, upasangi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu pesan Imam Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu sholat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ya no pangulongan ni Bapak Ibu sekalian. Lebih nak sejam ceramah. Magi-magi napa baraka ibu Allah Ta'ala, saya wasiatkan. Kodega gatule mala cara maku pamula na latu capana, syafaat natona nabi talalung, kendroy, apa? Sebenarnya banyak, tapi apa no kurangi. Yang pertama, ya kok bangi teh amma kok. Tabali bangi. Napa masalawa, tabaca doa sesudah asar. Itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua, tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Aku. Surah ke-9 ayat 128 129. Akap itu ko subuh, akap itu ko mangaribi. Insyaallah. Syafaat itu. Yang ketiga, ya kung katau mateta tasuri pak ganna isi ratu tau masampajangan. Napa tasuru milodong itu dijanji syafaat oleh Nabi. Ko ganna isi ratu tau masampajangan. Iya. Iya ko demo patulay as-salawa ki akasiratu ko ni Jumat. Nabi juga janjikan syafaat. Ya kode mau patulay ya salawat taban tapi kan. Kaya kana salawat ipakai ustaz jadi mani bawang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad jadi mani bawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat ala kunabita. Itu.
Jadi di mana ya kupure masa baca perlu biasa makanya baca itu sallallahu ala Muhammad akan sisa dari ke-200 setiap satu salat fardu. Tabaca jolo innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 200 patung ke setiap waktu salat. Makanya pas 1000. Ya kau kena sisa bu insyaallah syafaat itu bu. Dek topa tu nama susah papenak dingin. Kalau 5 ringa papan dingin. Tidak diberikan beban. Iya niku maka da wede ule ya ustaz itu marepala da ka ina atayna na tabaca. Iya, tapala mo ina atayna to. Surah Al-Kausar. Ya ko di tapala mati bawan ni. Iya tuh. Ya nang kasusah-susah tasadi talay pangupu ya ro. Taulangi namo kapito ka 10 insyaallah matan na papenak dingin. Pa ya tu patanang yatina nabita. Yan ang kaanana pachichira patariat tanga bani itu tabacang. Tabaco ko limat tanap patawaru tapalin na iyo kwaron. Insyaallah sabara itu. Matana. Lakay pachichira niya to tibacang. Maka dia bisa dog ustaz o kubana wala tabacang kapatapulo si dina patapino insyaallah. Paja pachichira niya itu. Tapi aja na idi kasabari pa niga to tumakon rey alina na sabari na pachichira lakay. Memang relaki ni nasa kami tenan rek tukar kami itu tenne ko pati tiga panik mo pachi diso ko kami itu pakar ko napala manam. Makun ray maki itu makanja jadi raloto dan apa to layase ta aja. Deto gago ko to. Abi gato ngatu makun ray mako papa maka ku COD mana men. Mo masanggara ide to nanisang. Iman relaki ni nasang. Antara jolan jadi antara macan relaki nya si ba kurir di gasuro. Deto gago ko Iya, tanah songang ilakay ta. Palagi ko ceki ko mabay nilakay ta ang kapakburan. Iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan, akiburan ni waipalah. Taadu mengikuti arah tawak, bacangin na asal nahu. Napatatu ka siro ko tangay ta pake magaru, ta bacangin na atay na paja pi macan ne we na patahka. Talingi lakay taninungi, napasilsan na tino cede. Ta bacangin na atay na, mesti kasilsan na inung. Denul le makbay ne beto rone ko yeto na pakbay. Makanya di arone upak guru ki ya ko subuh Jumat ita capuri ko pita. Insyaallah selamat. Ayo kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.